Amen and amen. Ngiyacela sivele singene ngemkhuleko bazalwane. Babelolungile sesibongile Nkosi. Sibonga Nkosi livi lapho. Sibonga ukuthi selifundiwe, sibonga nokuthi Nkosi sesiyawungena sithi kuqaqisa lapha nalapha ya. Sicela ukuthi Nkosi thumela moya wakho loyingcwele lapha kimi nakulabo Nkosi labadawulifa lelivi. Ngoba Nkosi sithi tena sifunda lencwadi wathi umbhali walencwadi yaJohane lekatholele isambulo saJesu wathi ubusisiwe lo ufunza lencwadi abezoyayichaza nalabo labayivako babese bayenda. Kunesibusiso Nkosi sekufunda nechaza, kunesibusiso Nkosi sekulalela nekwenda. Babe siyathandaza Nkosi kulesikhathi lesi sithi nikela kuwe Nkosi, kusisa Nkosi bantwana bakho lapho bakhona khona etimentabo. Akube khona sibusiso lesehlela kubo, akube khona iona lehlela kubo, akube khona iprogress lehlela kubo, akube khona iprosperity lehlela kubo, akube khona ifavor lehlela kubo. Ngalesikhathi Nkosi balivalele livi lakho, iminyango levalekile, iminyango lekhiyekile ayohloka etinkanakana, bavulekele bantwana bakho bangene khona. In Jesus' name, Father, we pray, amen and amen. Bazalwane, we have just read from the book of Psalms 36 from verse 1 to the end, and we also read from the book of the prophet Haggai chapter 1 from verse 1 to 15. Then we also read from the book of Revelation chapter 2 from verse 18 to 29. Thina sitawuqila kakhulu kule ncwadi yesembulo. Amen. Siyanemukela ke bazalwane nesibusiso lesimangalisako nesibusiso lesimangalisako bazalwane. La sifunda khona namuhla ku chapter 2 verse 18. Uthi lo weluleka lobhalapha lokuyimvodzana yaNkulunkulu uthi ayibhaleleke manje lengelosi yelibandla laseThiatira. Excuse me. Maybe just briefly about Thyatira. Number one, Thyatira was a small, was not a very important place like those places namanye leswabol balile uthi bekuthi indzawo lemadolobha lamakhulu kunjani. Thyatira was the smallest one, and Thyatira was small, but lesibonako kudze lokubhaliwe kukhulunywa ngeThyatira kulala labanye. Kulokunye iThyatira ibekwe yabasemkhathini. Sesifunde ngalamathathu emabandla kuthiwa kabhalelwe. Leli la number 4 lokuthi kusele lamanye emabandla lamathathu ngoba asikhombisa sekawonke. Ula emkhathini eThyatira. And iThyatira yindzawo lengingayibita ngokuthi kumbe yindzawo ye trade and business. Yindawo yabantu abama-professionals. Umsebenzi wawuwenda because you were a professional person. Yabe sekuyakhishwa ke sekuya etindzaweni ngetindzawo noma kwakhiwa bonkulunkuluwana noma kwentiwane bese kuyakhishwa sekuya la kufanele khona kuye khona because it was a place of trade and business. And iThyatira siyakhumbula ukuthi kwakunananya nanya bekentata ingubo letibubenze letati dule kakhulu le material noma lo pende wekwenta lokho wawungatholakali nje wawudulile wawungatholakali sinoma kanjani. So kwakuyindzawo yema-professionals. Namuhla singena la khona sikhuluma ngema-professionals ukuthi not anyone was given an opportunity ukuthi ende noma ngabe yini kodwa yayedwa into ngema-professionals. But ke kukhona
kodwa inkinga lesengiyibona la kunemfati lokhona lo Jezebel lokho utibita yena utibita uthi unguprofeti kanti so ke lana ke kuthiwa akabhale and kunalenye indzaba levela uthi lo uyindvodzana yangunali live liphuma kuye lo indvodzana yaNkulunkulu lo nemehlo lavutsako kube shangathi ke malangabi emlilo nalona tinyawo letifanana netelithusi lelilolongiwe ngifuna ukunothe lokho ngoba lapha ku chapter 1 siyibonile le fika lakhuluma ngayo yalamehlo lavutha malangabi emlilo asho kuthini emehlo lavutha malangabi emlilo asho I judgment they penetrate engene ayobona tinto letitsekujileni kwengqondo nenhlitiyo emelapha yana kude lokufihlakele lamehlo akhe ehlulela tinto letilangekhathi kwami letingabonwa abantu letingadiwa abantu letatiwa ngimi kuphela but nakangibuka uyakubona konke lokho. That's number 1. Number 2, ukhulunywa ngetinyawo telithusi lithusi insimbi leqine kakhulu insimbi leyibetested insimbi lendlula konke lokunye iyakhona uholda umlilo wokupheka igolide le umlilo lomatima kakhulu lelibhodo lakhona liqephuke lithusi uthi ke loti nyawo takhe tilolo telithusi lelilolo ngiyo lokusho ukuthi lona lekakhulumako lona loletha lelivi kuleli bandla ngumuntu lo very firm longeke azanyakatiswa noma ngabe yini kushisa wetayela loka naloka wetayela utake uqonde ngo wekuthi la kunenkinga lekhona kunenkinga yaJezebel utamkhumbula ke Jezebel imisebenzi yakhe leko apho ukuthi nemprofeti waNkulunkulu wambulala kanjani lana lokubala ukuthiwa lo mfati lona ufundisa abantu kubhingi bugwadla kanye nekukhonda Thixo ingcono ufunde batoze bathi ngiqaphe mama kodwa thine nawe sehlukana la ekuthenini wena uvumela lo mfati lo Jezebel lo dibida ngokuthi ungumprofeti kade edukise tingceke utamu ngekuthi fundisa kuphingi nebugwadla nekudla lokuhlatshelwa Thixo but kunento lenye lela ngehla uthi no matter how insignificant you are wena Thyatira noma wena bandla leseThyatira kodwa kunetimvo lentatiko ngawe uNkulunkulu lo wakwena ubukeleka phansi lo wakwena abantu abakunaki kude umuntu lo wathiko lutho njengawe wonke umuntu ukuthathela phansi akakuthathi serious ufundile unetifikati takho nakuqashwa sakho asibukwane kubukwa awathiwa nelikhala kina latikwa uthi ke uNkulunkulu ngiyayathi imisebenzi yakho insignificant as you are unimportant as you are uthi uNkulunkulu mina uNkulunkulu semazulwini lo buka umhlaba wonke ngiyayathi imisebenzi yakho neluthando lwakho nekukholwa nekukhonda kwakho nekuqinisela kwakho nekuthi imisebenzi yakho yamuva iyayendlula leyaqala uNkulunkulu kunetinto latatiko for someone lokubona angasilutho uyakubona imisebenzi yakho uNkulunkulu uyayibona luthando lwakho uNkulunkulu uyalibona ukhonda kwakho uNkulunkulu uyakubona uqinisela kwakho uNkulunkulu uyakubona newokuthi luthando lobonalo into selwendlulwe lothando losonalo namuhla le ngoba uNkulunkulu uyahamba la phakathi kwalamabandla abuke
and asaba abuka uyayibona yonke lemisebenzi kulethi bani lethi isikhombisa lethi uyathi trimmer thithi awuvutha kahle sithabona la ngento sengena ku trimmer nase ngiqala ukukhuluma ngaJezebel kodwa kwanyalo usabuka ukuthi uyavutha lapha ngiyabona lokho so kodwa naku la sehlukana khona uyabona abantu nangabe chothi nikena abanetinto umuntu ubala konke lokuphi akhohlwa ukuthi nikena ababasha nikena thandana akubeke mabala unje akhohlwa uNkulunkulu uqala ngalokuhle uyabuya ke manje uthi naku la sehlukana khona uvumelela ngumfati lo ufundisa ingcebo tawo uphinga bugwadla ukhonda thithiko lo mfati lona is a figure of speech lokusho ukuthi la ebandleni kunebantu labanenature kunebantu labaphila lempilo leyo leyifananiswa nale yaJezebel labathi bethu ngabaprofeti simbona umprofeti udlala a big role emsebenzini waNkulunkulu simbonile Hagayi kweuthi nakaprofeta bantu babile emandla baqala kusebenza uma ngabe umprofeti unenzima lenkulu loyidlala empilweni zebantu bantu babesebenza tinto labanye bahamba bayobulala tinkukhu babulala timbuti labanye bakhuphele amasashi phansi labanye bagadwa sizathu yini kukhulume umprofeti uthi ke lo mfati lona uthi bitha ngemprofeti kodwa tento takhe atisho lokho bakusho ngalabanye amagama kuthiwa lo mfati lona une influence ude ukuthi unenhlasi lebafundisa ukuthi but laba njeni kunebantu laba bad example in other words their example is that of Jezebel kunebantu abane influence lembi ebandleni that influence is that of Jezebel and kunebantu labalandzelako kungako kumqoka ukuthi musa kulandzela noma ngabe yini ngoba labantu labalandzelako nabo bathi faka enkingeni yokulandzela Jezebel uNkulunkulu uthi ngunika isikhathi sekuphenduka uyathi uNkulunkulu noma ngone kangakanani uyanika isikhathi sekuphenduka ukuthi angiphenduke akaniki lilanga akaniki liviki kodwa unginika iminyaka labanye bethu sineminyaka selokhu uNkulunkulu akhuluma ngetendo letimpi uNkulunkulu uma ngabe sithi thina sibantwana baNkulunkulu usibhekile ukuthi bantu asibanike isikhathi sekuphenduka sibanike nemthando sisho imisebenzi yabo lemihle labake bayenda before singabe sesibathatha sibathufuqa sobafaka dustbin uNkulunkulu akabafaki ku dustbin uthi kodwa ngikunike isikhathi sekuphenduka kunento ke lebuhlungu uthi mangabe ungaphenduki ngitabulalisa phansi ngesifo ugule ya bangaze bathi bantwana babantu umfundisi soyathi ukhulumela ke manje lento lena ayisekho akusesiyo la uthi uNkulunkulu utomlalisa phansi ngesifo bantu abakhe ngiyawubashaya bafe onke emandla ayawathi ukuthi nginguye ngiyabona ngilapha ngendla manje ke ngidamlalisa ngesifo verse 22 ngidamlalisa ngesifo ecansini labo labaphinga naye ngidawubafaka ekuhluphekeni lokukhulu ngaphandle kokuthi baphenduke kulemi hambo yabo yakhe lemi uyabona kunetinto thina lesilandzela labanye abantu ukhande ukuthi utawugula noma utoba sekuhluphekeni just because ulandzela namuntu nawo lone bad influence namuntu loyi bad example wena ushayelwe nje lokulandzela kunebantu akusibo bonke labagulako ungive kahle
akusibo bonke labagulako labangile bad example noma bad influence lokunye kugula wekuthi ushowishe amandla kaNkulunkulu lokunye kugula wekuthi uNkulunkulu ufuna kulolonga nje wena empilweni but lokhu kugula lokhu kwaJezebel webufundisa abantu kuphingi nebugwadla nekhonta thixo kona uthi uNkulunkulu utomlalisa phansi eqanseni bantu abakhe bona bafe but ke kusesenjalo kukhona bantu lapha eThiatira mawufunza verse 24 kodwa nonke nine lenisasele lapho eThiatira leningakayemukeli lemfundiso nani leningakatifunzi letinto labanye lababita ngekuthi into letijulile taSathane kini ke ngithi anginethwesi lomunye umthwalo ukhona labasasele uyabona into lebuhlungu lapha bathi into letijulile taSathane bawudenta kodwa kukhona lapho kukhona abantu labasele ngifuna ukuthi uyati lokho ukuthi wena ubuleli bandla lokho ubuleli kaphani lokho ubulommango lokuthi ukuphila la ukhona kuleyo organization awutendi letinto labatendayo ungaqabanga ukuthi uNkulunkulu sokubhiqe kanye nabo wena lokulapho ufanana nemlilo lokwashisako usuku nemini wena lokulapho ufanana nemuntu lobabusako ngenxa yebubi babo kunakuphela lapho lowo lonqobako ende insando yami kuze kube sekupheleni ngiyawumnika emandla etiwetini uyabengamela imisebenzi yebantu lemibi ibenda babe kancane benganyelwe ngumuntu lebengakafanele ukuthi abengamele just because of tento letithinte ngifuna ukuthi emaphethebeni wekuthi Musa kusuka etintweni letinhle lotentako uthi ngoba bonke benta lokhu nama ngisale ngikwenda uyathi lumula uthi uNkulunkulu qhubeka uqinisele abaphinge abagwadle abakhonda thixo Musa bese uyakhona qhubeka ume uthi sika nina leniphingako naleni gwadlako naleni khonda thixo phendukani ngoba kunalokwetako nitawuphishitwa sho njalo envesi uthi utanishani kuphishite njengembida lelibumba nibe dikuqu envesi ebando verse 27 atibuse ngenduku yensimbi atiphishite timate tibe dikuqu njengeti excuse me njengathi iqoqo tembida liyakhiwe ngelibumba nanjengoba nami ngemukele emandla kuBaba ngiyakunika inkanyeti yekusa njesu uthi Jesu yena qobo lwakhe utawutiniketela kunababantu lethi inyama yabo ivuma ukuthi ingaphinga ingagwadla ingatikhonda thixo bathi bambe balwe nayo bathi umbuso welizulu uyaphanga sengiphanga lo mbuso waNkulunkulu lona ndlebe yekuva akeve lokusho lokhu kukhulunywa kithi sonke angiphethe ke ngithi ase uqaphele ukuthi lo mlandzelayo lala ukhona khona ngabe awulandzeleni umuntu lonema-character threats ekuthi atibide ngemprofetikati noma ngemprofeti abe aphinga agwadla akhonda tinto letitsite ngaphandle kwaNkulunkulu wena lo mlandzelako yathi kwekuthi kunemzaqa wenhlupheko inhlupheko ayinawuphela wena lo wenda letinto kunesifo lesiyamlalisa phansi kube buhlungu ukuthi bantu bakho bafe ngenxa yakho phenduka. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, once again, dear Lord, we thank you.
Siyabonga Nkosi ukuthi usibekele abaprofeti lekufuna abaprofeti ngekweqiniso basikhute basibuyise endleleni singaduki kokuphela. Usibekele uNkulunkulu wethu lona amandla onke kwabasebaleni ukuthi noma singabukeka so insignificant emehlweni ebantu singabonwa kodwa wena uNkulunkulu uyasibona. Noma bangapractice abantu tonke into kube ngathi wonke umuntu lo la kulenzawo so wenda njalo kodwa Nkosi uyababona laba ngakwendi lokho. Busisa Nkosi umhlambi wakho uphe mandla uthi uqhubeke ume ngesibindi uqine ukwethembe Nkosi nangedikhathi letimatima sandaza nomthandazo wabe ukukholwa egameni elihle leNkosi yethu ngoJesu Kristu manje naphakade. Amen. And the peace of God that passes beyond all understanding will keep our minds and our hearts in the love and knowledge of God and of His dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all now and forevermore. Amen and amen. Be blessed, bantwana bekhaya, bantwana bakaNkulunkulu. Babelulungile sesibongile Nkosi ekuseni egameni likaJesu. Sibonga Nkosi umusa